在文艺复兴的时期，真出名的一个画家波提切利，伊真经典的作品《维纳斯的诞生》是真出名。即马意大利的观光部为着要请国际游客去遐行大甲旅游，因甲画作内底维纳斯用电脑改画作是无共造型，而且穿无共款的服装，还佫徛伫咧无共款的景点。不过，这种行销甲宣传的方式，确实引起真侪人的批评。因认为讲，因国家的文化遗产怎安尼规个走进去？记者摕手机家己翕记者清查轻松接受媒体访问，画面当中女性看起来真熟悉，其实就是意大利文艺复兴时期有名画家提波切利的画作《维纳斯诞生》当中的主角，为吸引国际游客，意大利观光部将维纳斯穿衫塑造成喜气网红，而万千少年为游市场。In qualche modo l'arte, lo stile italiano in giro per il mondo, perché questa campagna è pensata per i mercati stranieri. Invece Venere, che ha 30 anni o qualcuno di più, ci sembrava un'icona immortale che potesse rappresentare bene l'Italia. 这是意大利政府用将近900万欧元投入新彩票3亿，推动的数位行销计划，为今年10月开始，不只为维纳斯设计各种造型，还佫为设 IG 效果，结合真人加虚拟的相片，加伫意大利有名文化景点的打卡，和维纳斯加做意大利上新的观光旅游大赛。不过，安尼创意引起艺术界批评，佮互媒体批评古怪抽象。意大利文化遗产部门也批评，政府用上抽象的方式，这边给国家的文化遗产，因为不化维纳斯，反倒来加深大家对女性的刻板印象。Botticelli la prenderebbe forse male, come capita agli artisti quando si sentono un pochettino come dire, derubati, no? delle loro idee, perché non possiamo assolutamente definire Venere, chiamare Venere quella figura che è stata creata. 还有不少网友直接学宣传的手法，将维纳斯面刷到家己的相片，或者是日常生活相片当中考试观光部门的做法。有学者分析，这场旅游宣传活动无真正到各地景点取景，是真凊彩。A lot that went wrong during this campaign. Let's not talk about the creativity point of, but on a technical point of view, it has been a sort of snowstorm. They just placed the Venere face on stock images of models. 虽然旅游部门认为创造出喜气万红维纳斯应代言意大利的观光旅游，不过在真侪人眼中所无法度接受，也互争议继续分化。公司新闻电视台报道。